clear tu te in za in chibai le ve kule tuntum kan video a chuan Indian Army hnuaia branch pakhat Army Ordnance Corps hnuaia Tradesmanmate Fireman le JAO Junior Office Assistant Hnaruak til thei chungchang kan en ho le don ani Army Corps hi Indian Army hnuaia branch organization pakhatania Indian Army hnuaia hian organization sang the Armor Corps te Artillery Regiment te Army Air Defense the Corps of Engineers Infantry Army Medical Corps Army Dental Corps Army Educational Corps Army Ordnance Corps Pioneer Corps Territorial Army Army Postal Service Corps tele adang te anoma tuna kan soiho tur hi Army Ordnance Corps chungzinga branch pakhat chu ani ni an hna ber chu material le thomhno foil lir thei man ruale silai mu te Indian Army dang te sipai dang te hena supply le an hna va puibo mangchi kha ani ni Army Ordnance Corps hnuaia hian hna Hnaruak chung te chu Tradesmanmate post sang ni zathum som pathum Fireman post zaruk somnga le paruk JAO Junior Office Assistant post som kwale pakwate Hnaruak ani ti chuanin post ruak zongzong za thi sangthum le somruk le pariat post Hnaruak ani tuna kanan soi hna te kha anget an ni dona sipai Army Agnivir Army anga kumli chunga tan lak khan ni don lawani anget permanent basis alak an ni don ani hlo chungcha han en le ila Tradesmanmate hianin pay level 1 an la dona chu cheng sing khat sangria ta tanga singa le sangruk inkar ani donani Fireman hianin level 2 an la dona sing khat sang kwa le zakwa tanga singruk sangthum le zahni inkar an hlo donani JAO Junior Office Assistant hianin pay level 2 tho an la dona sing khat sang kwa zakwa tanga singruk sangthum le zahni inkar an hlo donani deal tura thiam na nei ngai te han en le ila Tradesmanmate deal tur chuanin class 10 pass ni angai ni Fireman deal tur chuanin class 10 pass bok angaya JAO Junior Office Assistant na deal tur chuan class 12 pass ni angaya ni deal tu chu kum som pariat atanga som ni le panga inkar ani turani a keini ST/SC tribal tetan kumnga upper age relaxation oma ti chuan kum som pariat atanga kum som thumin karin kan deal thei ti nani chu selection process han en le thuakila physical PET physical endurance test kan tiang chi kha om dona skill test om le don boka document verification omanga ato bera medical exam om dona ni Tradesmanmate PET han enila mi patan km 1.5 km run om dona ni chu minute ruk chunga tlan tur ni dona chuan rit choi om dona ni ke je somnga arit kha second za chungin meter za ni athui choi tur ni dona ni hei chatan chuanin 1.5 km run in 8 minute 26 second ani dona rit choya hianin ke somnga tho choi tur ani dona chu second zale somthum chungin meter zahni athui choi thei tur ani dona ni Fireman bi ka khanin physical measurement han en chinila height san lampang kha centimeter za somruk le panga ani dona amai ro chu ST tribal tan khanin 2.5 cm concession om dona ni chest alenzong akhanin 81.5 cm ni angaya chuan expansion nuwa 86 cm ti thei angai don ani Fireman PET han en leila 1.6 km running awmanga mi patan chuan chu 6 minutes chunga tlan tur ani don ani me chatan chuanin 1.6 km running kha 8 minute 26 second chunga tlan thlen tur ani don ani chuba ka chuanin ri choi te tin long jump high jump kan tiang chi te tin bangalon kan tiang chi te po kha om don ani Junior Office Assistant JAO heavy bi ka hi chuanin English typing kha typing te sang chi kha om dona 35 words per minute in English ani don ani Hindi a chuanin 30 words per minute ani don ani written exam syllabus kha han en le thuakila written exam a hi chuanin question zongzong kha MCQ multiple choice question vek an ni dona negative mark om don lova OMR sheets a chan vek tur ani don ani syllabus chwe tiang hi ni a general intelligence and reasoning 25 question 25 marks
numerical aptitude 25 question 25 marks, general English 50 question 50 marks, general awareness 50 question 50 marks te an ni dona ti chuanin a vain question zale somnga omdona mark zale somnga pudona ni ti chuan chan hun chung darkar ni kan nei dona ni apply dan tur han en leila online atanga apply turani dona ni Army Ordnance Corps website chu www.aocrecruitment.gov.in khamia tangkhanin registration kan tianga form kha kan fill up donani application fee hi general tan chengza choi turanianga keini STSC tribal te tan poisa choi omve don lawani tuna Hnaruak kan han soitak te kha Indian Army AOC ina short notice anti chu ania official advertisement hi tun thla September thachungin ti chua ale ani dona online registration po tun thla vek hian ti chua ani dona ni last date te tin exam hun le syllabus detail te po official notification ti chua huna chiang zokin kan soile don nia